Dzadzɛnyenye nyawo le aŋlɔ afi aɖe nyigba enye enu yi ke efu ɖem le edua me ale gbegbe. Edumemetsitsiwo efia wonye ame yiwo de agbagba be yewoatsi wɔna ya ŋu gake awo. Edumeviwo mete agbagba dzem be yewoatsi wɔna ya ŋu. Eva Love TV dzagba eɖo tsa ege ɖe aŋlɔ afi aɖe nyigba. Tsa etɔ kɔ tsa afi yiwo ke wodze be wòanye teƒe dzadzɛ afi mete nɔ mɔa. Míeɖe tsa míekpɔ nu ɖeka eve ɖo yi ke míedze agbagba ete ɖe etɔ kɔ. Abe ale ke nekpɔma ne nekpɔ tɔ kɔa afi yi wodze be woadzra ɖo eʋuwo va dzena ɖo amewo va ƒlena akpalia va zu egbɔkɔɖoƒe ɖo yi ke mede bubu edu ya ŋu ɖe leke wodzɔe. Mi ge ɖe asiame eɖo dze kple asimetɔwo, mídze agbagba eɖo dze kple assembly member ne dometɔ ɖeka ku ɖe ale ke aŋlɔ afi aɖe nyigba ƒe dzadzɛnyanye nyawo wome afɔ tsom o. Nenema ke ne netso le aŋlɔ afi aɖe nyigba dua me edzo yina gaze xɔ gbɔ afi ma hã le mɔto afi ma hã zu gaze yi ke ne le ʋu ma nanɔ numɔwo katã sẽ ɖe ŋɔtsi me. Mi míaƒo ne assembly member wo dometɔ ɖeka. Fia mi le fia nya afi anyigba tɔkɔsime. Ale be le megbe nya miakpo edzetsia alo dzefitsia enye nyateƒe be afi anyigba miaƒe kuxe wo dometɔ vevi ɖeka enye dzadzɛnyenye ƒe nyawo. Ale be enye nu yi ke ɖe afu na mi xoxoxoxo menye enu yeye wonye o. Gaka eyo nye ŋu nye li xoxoxoa ele be miawo hã mia ato mɔ ɖe dzi aɖi ɖa nenye ŋu yeye wonye mi gblɔ be o mienye ŋkawo ge mia la o. Gake li xoxoxo ya ta fifia eyia ede be miedu gbonglawo mia awɔ ɖoɖo ato miaƒe tokɔmegãwo dzi kple susu be nenye ɖe mietɔ kɔ ma ge ɖe tokɔwo me eli xoxoxo nenema fifia ale miawɔ afi akpɔ gbɔ ɖe tokɔwo me ɖe aƒekɔwo me ale be miawɔ nenema kple susu be miaƒe tɔkɔ alɔ la enye ŋukpe medze mi o nenye be yaɖo yiwo miekplo ame aɖewo va dua me ne woto tɔkɔ kpa dzia dzigeɖa ne wodzɔa enya kokui na mi eya ta míedzi be edumemegãwo efiahawo tokɔmegãwo wɔwɔ ɖeka kple míame yiwo ke nye assembly me yilawo kple susu be míatrɔ asi le míaƒe tɔkɔ ŋu ne míewɔ nenema ke nu yiwo ke edoa go tso etsaɖiɖi kple eƒe modzaka wɔwɔ ƒe ŋuwo ma míate ŋu adze wo gɔme kple susu be afi ya míele fia ame aɖewo womekpo tɔkɔdzetsia hã kpɔ taflatse wole afi yiwo le atɔ meli o. Míate ŋu kplɔ wo be wova kpo tɔkɔdzetsia ye nenye be míedzre teƒe aɖewo wonya kpɔ ne ŋku hã míate ŋu awɔ gbadɔwo ɖi nenye be ŋdɔ ʋuʋum nenema amewo ava no te axɔ ya fafɛwo ɔɖe akpa le tsia me aƒo detsi maɖewo moɖu akpa detsia maɖewo moɖu akpa ko ɔɖe le tɔ me akɔ ƒo detsi kpɔ ne moƒo nɛ ko akpa ŋutɔ ŋlɔna ɖe detsia awɔ ame aɖewo mekpɔ kpɔ eya ta nu gbãtɔ yi ke hiã afi míate ŋu atu numɔ katã ɖe dzia enye míakpɔ gbɔ míaƒe tɔkɔ ele dzadzɛ eye ehanyawo gatrɔ gbɔ va dua me ame yiwo ke ko hanyinyi ma asese be míagblɔ no be womeganyi ha o gake le míawɔ ɖoɖo nyuitɔ be hawo nanɔ kpɔm na wo nenye be hawo nya le kpɔ me ko la efia be ha medodo ge ma ɖeke na yi kpɔkpɔ ge ha medodo ga yi gbɔ me gblẽ go eya ta mía nɔvi yiwo ke ehanyi ma neno susu me na wo be míegbɔna ɖoɖo kɔ gatu wo be me sia me ne wo eƒe ha kpɔ ye ne míekpɔ ha ɖe le gota míele ge ne míele ha ma wa ke ya zu fiawo ƒe nya ema nage ɖe tome ne mía nɔviwo nyuie ma ɖeke me be womeganyi ha o.